ने दुगा आइन गे कदी चेरा कोम लोई हाइबा मैम से खनन नबी दमा ngasi akhoi studio da tuan tuan ba panelist hum yang thun leire get yet thang da leire sina koi women action for development nupi singyo ba adum ba thabak thorom kya da mayong ya da na matam kuina thabak tong lai bi chema subita mongthata bumni women action for development ge secretary ni chemu tara mukchari aduga mayai thang da leire ba sina koi gi human right law network ki director na thubir ba tamo rakesh nehu bomni tom sura mukchari aduga matai thang thang da leire sina koi dr m mani mohan social activist ni tom sura mukchari ai han bada tamo rakesh lak sige tamo manipur ki society da yamna khoi yam conservative ba society ni adubu handak akhoi na yamna tai uri da thodo kya ma thorak pasi masi kari maram dagi oirak pa yai masigi factors di tamogi observation da kamani yengbi maroina rape torei basi nupi singna physiat set padagira id yengai tu heidaba physiat set padagira nupa singna control to bang makta badira na tragana khoi mindset ta leiri ba duga it gi eba tuan tuan influence me ama laiba masina maram oraga haji inkhalai ba sing sida awon ba achoba impact ama pirabra tamogi wakal no kai le tham masi khoi malemda homiba samaj have hek lerek padagi akoigi asumna nupi bu namja nam thekna bugi thong si adumak thoi miwadi miwu khunai marakta masai gi wakhan managa ba masai gi phataw wakhan khan ba kambu mayam yarupunna adumak bu magi degree thokpa thobok ki chang di adum khene adubu ngasi di akoi maroina akoi lamdam sida asumna nupi angang da namja nam thina bagi thawong si hogi basai kharachida yamna pak sanna masing ji yamni hengat podong matawi masigi mapu maramama aibu hayu hairagadi masi maru oina akoi mamang da adumak thogasu hojik hogi laiba mobile technology masai gi smartphone mayam sinarakpa adegi internet ki impact aduga laiba kanusing ji adugi maruina internet haitare internet ki laiba mayam sinasu masi akhoi gi nauriba youngster sing sigi mind se sida akhoi gi yamna the same way ba kanu moji akhoi gi pollute to mind du pollute to rokna masai gi phatabu wakhan khalakna bogi achoba mating amuk wibra haina khanjei adagi atopa amana akhoi gi manipur da leiba asuma aran ba thabak to bosing ase masi matam sana athuba matam da yam prong mong da dandi leiba ain gi pinosi kangon ji sinaraga dandi tobugi thabak se masi kaya udaba yes no doubt mama hogi bajai khara da dandi tawi asumba rapist sing adum oramak hariba sing ase akoi khut thekpa yai thawokna chama thupagi manumda dandi tobudi makoi mari mangak demak dandi tobuduna toba masigi acho maram amadi leiriba masibu dandi tawna ba leiriba khoi institution sing masigi body sing law court aduga madubu thigka doiba khoi law enforcing police ki thigka kodoba mechanism sing ase masina akoina mathausi fajana tawdabana maram oidana akoigi thogdok thokbo kodima mara lebe sing se punama conviction dandi bibang amaktaba se kudamona harabada handak aina hojik akoigi thobal da case ma ai thengnari ma ai bojai victim bu assess toba prosecution mu assess toba kilone thengnabani masida haiba masagi akoigi alias rapist madu dani tawnaba bichar tawribani madu mayonremi adubu aina masig magi case ko mathang mathang thibu matam sida haiba nupa se mamang da shu atopa FIR amada chamana ba thodo pibu namnani jet mangan bagi thodo amada cheremi kari gumada police na matam jana mahakbu hogiba mamangi case tu da dandi pina na ba thabak lokhot pirema badi ani shuba crime thom da bu yaiba makoina mathau phajana tawdabadagi ani shuba crime thoe ani shuba crime du gidi bichar chathari ahan badu tumugale masing masing nasi lagi aina thulai ai ahan begina ron mala sige oza mani mondala sige as a social activist moina tamogi lawyer moina aduga human right ki activist moina su aji oiba ko factor me am si haibire oza gi mi da kamaini ni masige thore me am sing je root ko si kai no be ai khal masi koina makhala makhan khada nena bayai ai gi morona thamjabada ai hana sasa yuthara sini nisarga yu gumba kani gumba ko sinarame yelong degi
अदो हौजिक से यामना नंबर 4 मुलाखरे 4 बहु रेप को क्या मरी लेने दे अदो हौजिक अनोवा ड्रग की प्रॉब्लम नंबर लाख पसे ड्रग्स देश दे अखोई सुम ताजबदा angang singji yam phone su phangba manam ju nam daba mase mangta sangarga moida human gi oiba khoi gi nupa nupi unaning bagi keno se aida nupi do isnu nupa do isnu mase yam na hen ba aduna drug saba nupa masa ma yum de leba matam da mama mase loina muk thong lon san le mase na dili da ai example hol tham der ke mase mari leba ado manau pa ga mana मासी ड्रग की सुसावदगी मागी साइकोलॉजी इफेक्ट सी मासी ngau तन मसे का त संगे ममाई का संगे मसी ममा आइन ममा सी तै मने आदो आइन नो मोय द कोल कान बुंगो सुमाई सुमाई तवे अखुइने ननाव पाजे सुमाई तोई हाय गन बाना यामना नुवाई तने गोंद पाउ तो खे अदुना मदो एग्जांपल मने अदुना होजिकी निसासिकी या अरुब को से होजिकी ड्रग से मदुमदी आई खंजबदा यामना चौबा इंखलेब सिंगसु ख्वाइदे सारबा अनदि सादे गुली से हम इंखले माक्तनी अद मसी ममा पा मस खंगदे हाय पोसिमदी खर मखैदि सुमे अनि सुबदा मसे कोई से मसुले बिरे आइना थमजनी वाफम जिंग सिदे से ताराय ममांग सुंखु थमजग्रबनी आई कोई प्रोस्टिट्यूट सेंटर अमा गवर्नमेंट आइन सखंगबा फ्री एस होइबा अदुगा freely movement sangba yaba ma akhoi manipur da leitaba se red light area ma khoi da leitaba se masi su akhoi ai pose ma da ai masi su dum thamjage hore ma je nenar ko da su dum khata jage akhoi masi thamam thoe nei khalle maram di inkhale ba nga obe haloi be nga sai minor da su ki be ai ko madu ma whether ma gi sina jab nu pi leram da be ai kaina ram be ai khuding mak singi ma gi nga ke pa ma du adum ma lei raga di ma akhoi ka da hoi मोरे दा स्कर्सन अंगाम मयाम पूल गा याम तोय चले स्कर्सन सी चलगा मोरे दा मयाम न क्वाइट उनबा इसे मले को वा हंगुई मसी इसे मले खितंग डायरेक्टर गा मोरे दा हेजोबगा मयाम न क्वाइट समनो मफम ले लफु मखो करी दो लफु कोन चंगिनो अदु लफु मखो दुदी एस फ्री नते क्वाइट ती तु दिन मफम ने आई इसाम मफम दो ऑब्जर्व तोरी येंगरे अदु अदु तो काया मयाम से कई किदम तो हाजिलिनो अदु भाई अखोई सीधा इस गवर्नमेंट ना आइदा किदम सिटी की मताई दो अस्का तो रंबे आई मफम म पीरगदी अदु द मुइसल लंबे आई अदु मा सु कोज मने अना ये तुम थमजगे अदु यामना अखोई मणिपुर यामना कंजर्वेटिव सोसाइटी से दादु बा रेड लाइट एरिया में थमबाई बसी तराई तराई बा यस यस ओसु ओरो तोन तो एक्टिविस्ट म्याम लेरी अखोई अदुगुम्बा फैनाटिक म्याम सु लेरी अदुगा हेना अखोई मदुसु नेनिंगाई पोट नमदि ओइरी अदुबु हजि लाक्टिंग सिदा चिम मरुना अखोई नुपी सिंग थेंगरिबा मिनेगी मतंग ना मतम सांगना से क्या सी थबक तो लाक्पिरबने अदुबु नुपी सिंग चथरिबा क्राइम सिंग से मसकी फैक्टरी तोंगान तोंगा थंबिग्रे अदु सिदैदा अखोई नुपी सिंग सु थबक से थोंबा यानबगी इनवाइट तोबा हाइबा तारे अदु मक्सु मरम ओइबे याब्रान लगना कमाइना थेंगदेबा केस म्याम से सिमगी करी ओपिनियन लेन थंबा आइना थमजनिंगबसे होजि ममांगदा अखोइगी कनो अनिमोहन अदगी कनो राकेशना थंगिबा सिंगदो अदु सिंगदु लोइनमक अमु हंजरा अरोइको अदा फैक्टर सिंगदु दुम याम चाव फैक्टर ओएबा अदुगा अतोप पनगिदबा फैक्टर खरसो आई हाइजगे अदुगा तसेंगना नुपी सिंगसिना मा मसासी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हाइबसे मा मसासिना प्रोवोक तोबगी पोतुने बजि मयाम हाइनरिसे कइगिनो नुपीदुना नुंदांग अदु याम थियंकान थाबन जोंग कोइ चटली बाइसे नुपी सिंगदने ब्लेम तौरीसे अदु सी गी ब्लेम नत्रगा ड्रेस कोड से लाक्टिंगेदा हजिकी फैक्टर अचोबा अमदा हजि ममांगदा हाइगिबा मोरेगी साइड तुगी दुसु मोरेगी लफुम खोंग नते तामु लांजला कांदा दुदसु वाकर मयाम अम लेरेबा म्यांमार गी सु मिलिटरी गी देगी सोम देगी चटकिबा एस्कर्सन चटकिबा मयाम चांगबगी पोट मयाम सिमसु लेरेको अदेगी याम फाजबा पोइना अमदा ड्रग की फैक्टर से सीगी सी हजिक मणिपुरदा अखोइगी मॉडर्न 4 months कुंबा बन ब्लॉकेट तौकिबतो हंदकी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की तौकांदा ड्रग सिदि अमता ब्लॉकेट तौकिदेबा अरो सिगी ड्रग असु याम जे कानान चारिनो si drug मैम से कलाई द मुई फाबे की पुलिस नहान लेहोबो मैम दो drug तो आई तो दे साना खाले कलाई द थमिनो सिगी drug से का मई थादोकप्रा योन थोकप्रा
sometimes akhoi na tabada akhoi volunteers mayam sing degi report phangba kanda drug se dum satra mayam sing se school gi satra sing sina suti natraga break time se da ising bottle am paraga pan dukan kai ka changba yauri ba ado ising porakta ba kam guna ising ji dukan ji nakan da thamaga moi adu da mayam changi se kaino haibase akhoi security mayam na kai do lei aduga akhoi praja mayam mera pai bi na tra kai ka mayam je huji am kanna moi check tawraga moi na hek phan chom thok padi ngam da kaino da chi thami ba se si dum kai hani khoi gi dum security maraki mi se backing su lei ba duga adu da thabak to wai mungi mi sing je mai nupi amane matai ma manau thadu ga to gi pau je khoi phange ba haji masi khatang kop na yeng hani adu drug is one of the major factor sigi kano se to haide man enten and world is yours ka haide ba ko si hidak myam je guli myam je sa ba kan da moi sangsara mani haiba ngasai gi matai mama masi masa khangap ti se si am chau factor amani aduga ngasai pan gi ba IT gi hariba si internet ki mobile gi sei sadi akoi na ptv se koi gi sumang da koi imung da leira bani global village amani na haire mindset ti akoi globally akoi khan mangam deba aduga tau thorak pada di akoi se dum acti locally ne ba tawi se aduga adu gi chawkhat pa myam singdu phajana tamge hairagadi mi wakhalon leidana ko phi phajana setna chalaga su mi kana su rep tau deba juda hadi leidana ko kok tu akoi gi mindset tu ne mana peace mindset la chakre mana ama matheng chalam be gi aina smai tau bani haina khali ba mindset tu ne hana change tau gada bde thenga chalam gi lamu rep tau gada ani mula tu then self education da ka lai aduga amana akoi na aina thamjaning ba se koi gi bharat si patakal system ne had male domination society amane ba aduna nupa poga harau ba aduga nupi poga na hanthaba class ki citizen ne na society to matam da khenari ba chaba da thakpa da like tamhan ba da everything in all respect hai tare ko si khenna ba myam sing sina nupa sing sina nupi si kai su leite haina mache da su masan da su imung amagi thabak thoyang khudi mak se phi je mache loi su gadam ne fiang khok tong loi yan jali ne ba example ni ko ana nupa si di phi su ba ya de chak thong ya de adu to ba ya de na pasana tonga na thangre nupi hai ba si di noi di yum pan ki dong ne du ne da ne like su pasan tamande a to z myam se moi loin tawe ba ana nupi jan da ba class ki citizen amoina khoine imung da lo ba se si su achoba kaino amane ba imung si the big institution haiga the first institution of a child family ne ba the family itself the nupi se hanthana mapa du na mai mama du kaw ba thin ba hat pa mayam am tawre sidai horok pa masa sing nupi kamai usitoi no ba hadi domestic violence tawri ba mapa duna ngasai yensang hautabi su kausan bi adegi kari haini imung chairam bi su mon tawsan bi ado aina kari yauksan laga nupi si gi mateng pangaga imung je hena phana lega dege hadi mama si nupi se no ande numita bo waram ni ko ngasi di suti ni sunday ni ai thaba khara mateng pang bi haibe wakhan dikhande yu thakani party tawgani du tawgani pen raka nupi da kausan gani masa du mama du mapa du na masa singi mamangda otpa nei ba sathaba adugumba mayam singsu masa su matau tami adu moina su nupi usiteba aduna sorok talamjau do chaliba nupi angang sing je kasin ai tan khaleba ai nupa ni ai pamadi ai mafam am da tan nang lobu ya haibegi mindset to adugi akoina gender issues kaina hoje tawra iba training program yam am paikhale khoina machi mafam khoding da chalaga aduna masida yam chawba factor je patriarchal do ne patriarchy nupa na sason tawba nupa haiba si amna importance oina loba nupa na bu tawraga di youth asu nupa di nupa ne nupi na khaitang youth thakpa yawre ko hoje ti nupi su yungauraga center da yam am lakpa thengna adu nupa gi di granted ni aina kai hani nupi youth thakpada support to yu afam din na te ba animak phatte adu nupin tawraga di nupini madi okta bini madi aduni thabal chong ba chat pa haibisi kaino thabal jong si mayam chong na thilina silina tro mabung pa mayam na club na leikai gi mera pai bi na ngak ta na khot na thabal chong ba haibisi lesabi pakhang jagoi sabe even foreign degi khoi marup sing german degi laga chahi ahum lak su khare thabal chong yauris asuki matik nungai ba saru gyaning bodo almai tawdana akoi gi tampak ta mai masing tambalak chariba isa sing
लेदना को पैखाजु खतंग गेप ले हाइदना तंपाकी मबुंग ओपा सिंदु लोइना चाली मोय ngakta chalam nate ba thaban chong haidi mabung nupa singdu mo yawde koi set oiren chatline ba achim gi ri to gen rep ke duna nang amuk tekra kan lak example na aduga ai damo rakesa su laksining si akoi ki society sida akoi ngai tambi damo akoi internet ki ba information technology gi am sina ato bo chei fu malai sai sidine akoi ton ba akoi class 3 dei class hawraga akoi moral science me am tam malai swai asi workan akoi sex education sima compulsory oira abra haibagi question am su erai so rakpan khali natagadi akoi sida gyan daraba angang question am hanga ga so kuna phajana pakum bi bangam daba toroga to madugok mayam su lak pasi dum lak per khusai da koi question hang pa yawe aduna sai sida koi sex education gi yamna muru ro pa na daga ibran khali tam mut kai masi chume masi tapiri do masi mak ajuk lari ba film sidi am darkar lare bani akoina larik da matam da akoina class 8 ki science da matam sida akoin mamang ne da matam sida akoi gi ari productive sese masi karino kamai do nu si ihana na tami maru tam da akoi oja aduna masai da hangui giriwa tak pasida yam wana mana ko tak na bu phone ba adubu masi lagi ba film sidi matam di mobile phone lebinati internet lebinati muto bunati just textbook to phakdu ga tak puni khoida aduga hauzik angang singda ngasai gi moina mayek sengdi khangdriba madugi values aduga kanu dudi khangbana tabada khoi gi live internet live acho ba sapu sina makhoida khoi gi kanu mayama ngasai unwanted kanu ga hani akhona pamdaba kanu mayam information mayam moi makuk da churu ga le lesilak base masi laptop thok kinana ba akhoi gi chap chaba akhoi gi angang singi magi school gi standard gi mutugina akhoi gi afaba makhal gi matam na chana mongi akhoi sex education je masi ma hapaga di afaba ta sini smai to buni habadu masada sep ni akhoi gi realize to wai gadra masa madu chap chana khangje na bagi madu akhoi gi yamna achumba kan moda paring moda lakung namna ba madu mating ogiri nei khali adamane hunla sike Aujik si ekoi sahi shudri banga haibatai sahi shudri banga na gari thoram badagi accident thok na miyo kya siba thok ba mayam yawi sahi shudri ba angang me amasu hujik si mama apa singa tuan ba smartphone me am lei dana specially moi da koi sabsana moi bu yeng hen bagi matam phangde ma pan thika to ba officer bi ai thoram mani angang ran ngai to na le special muni mobile phone se yawi bisim ji any internet ki switch man kitong nam matam na tuan me am se lei rebni ana sai da koi parents sing su achoba role ma da ka ber khali da macha masu singda class gari masagi mindset to patna settle to ngam dingai du da koi mobile phone si dum fashion ni ajana ai sa de du ni even hazik to ma BMW thon ba yawi am to yawi sai do dai kai mo le thang base aina hadake 14 zero gi numit se nung do aram sitai na ai upstairs ka khale le mam sorok yum jali kai nu nei su pa kan yeng gari macha ji phum sur be mi ohum to adu mon mam na thau ji so mai ta kham dal moi wari sale ka da gari so bo sing thai gi har moi tabi de wari sai mobile putul wari sai adi chip sing su yaw da ina khoi yum gi mi sing lui ko thi long len rong nei mai am ying si ung long ne ada de moi sa thoi ai thong kan bak tu jong le aina moi moren sum yenge mathak tegi gari so ba ma kumdar saure ma je ado mara mo pura ga hai ba ta di ba ngam sing se tan na ni thue du ga kai moi da kai ai tare ai na na sum de ba ado moi da yaw si mobile phone si ma moi aina uja ba da ai loi pare gari thong to nam no sumai epi ado aina ma si ma tang si da ai samaki moroina ai yum de su du mauji ai isa hum pu pu dei noi tue pass out di mobile piroi hai nai no moi da warning am pi masima isan pa yagi ma tue blo ga pi hi san pi ho tue thare ma leidri san pa tu masi mobile pa ne ma class ai ne ma hai ba baba khoi ma ma pai doctor ma chan mo le pai ba ai piroi hai mana ai gi si ga ura la ga ma tong no bone adagi mama gi tong no bone ma da to mi ka da Facebook thak la me ma account hang me ade pa na ni ma gi yeng ma ado atai bi kya thak la me ma photo thak la me ado Facebook si dai da ai ju ma Facebook lo hang nei sinthia khala na ma gi ngara na di ka khre ai yeng sinthia khan ki si ma ne ga pa si nupa nupi gi sing mak ne it's an every ado ngasi ni ni su ai ma gi sum yeng mane ko kai dong ti yeng no ado ga di hai ba ngam su no ma gi keno da hang ga di kari no
क्लास 5 तमदोरिबा मिसिंगुना अदुना सी मतंग सिदा sai ko ji na bi smaina ai mama pa oiba amu oina aina apin tong jening bedi khudong chap se lorga masak gyan ta dri bodi masa ojana ha biba more education si phajana phangdriba angang amadadi mobile ni subi biroi dabna ha bisimadi ai yam seng nei hajani se ma se bugwa so far ju buda case me ama thing ne bi mani tuan ba koi main factor si kari dagi maram mon wa je koi haibe IT ge ba phone gi aduga koi mindset si wai sana matam aduga thing nari ba case sing tong kan da kari dagi na ayam bo koi gi crime se thong na bagi maram su oili maroi na rape ki matam si da sai humpu su na sai mari na suri ba ngang pim sa de rape tol me habu gumba su me am si khabar ka gas da ta ai da bo he da bo me am se koi ta ra lai sim si kari na ayam ba se case si to mo da kai na maram si adum ngasai imung si akoi na thengna badani ko haise akoi gi yum si partition kaimta yaudana dum holo toraga kamda pulap leraga adegi padarang khaka chingjalaga kanu si taweba adugumba kanu si khara thokalle habde kam khaktu da mai gi yum da so thong bandana leire ko somna kandadi hanuba chai mauda so wa yu thaieba angang macha pisak hawrapodegi hauna yu si paida ba leitre hazin pamcha mayam jingji chaliba nungdang tawriba kholiba mayam jingji yu taktana hanjalakpa yaud हाइबसे ममा मपा सिंगसिना कंप्लेन लाग बकांदा ngan ताना यु पाइबेगी ड्रग चारकबेगी कंप्लेन असुकी मटिक लाएबा अना ngasai mamang da haina yibse yu si amna achobo factor ni drug ki leiri ko aduga imung manung lairaba mayam singji mama si nupa ojiki hariba IT gi leidana ko ahal loiraga su angang loiraga su mana mobile da urak pana taga amana pai kan mayam yomjat laga yengba nataga film da hoji TV kai kra si adum yam thok edana ko hojik se aduna si mayam singji yengura kan san moigi translate into action hai tare ko adugi potsi moina khatang easily phangba hai tare ko angang chahi mari gi angang si makhura matol amada mama duna labuk hak chatlinge dang hakta yengbira moi se rep tawramine ba adegi nupi mayam singa si laira base koi manipur si hoji si no gi laira ina khunba kharana sumsum this become richer poor become poorer gi pot tune ba nupi ayam se ma pan thokna sen tan ba khot pas ayam loin chat khreba mapa sing jina yu ngora pang tara le horne ba pikli ba macha mayam sing ji sanara ga le hobase si kanana so han yeng di mas yam thokre ko sona kan gi makharong gi ayam ba rapa outskirts sing de thokle iba mayam sing si factors yam chawng yawe ba adubu ngasai gi akoi rakesh na supan ki ba thokpa crime sing ase khudakta masi thak tak pharaga ko investigate tawraga cha si thaglag yam thuna dandi pibe gi pocha sukki matik zero de leibato example moina mamang chahi 10 muki mamang da mahabli da chahi Tarama to the Ngari Nupi Masama, Sinjamay Rom de Gipor, Agari Sword, Amada Toraga Tokidana, Adugi Nupasi, Adum Tado Kreko, Adum Marchina, Rape Mayam, Satarami, last and Nupi Hatlameva, Kondang the last of the Angtas from the Masusi Kreko. Had once crime the commit Tokyo, Tokyo missing say, offense, or even sing say, Moina more than once the Oidoine, but 3, 4, 5, 7 times. Tawagi potse dum heavy sweat oil pahai tare ko aduga angang de attempt tawra isna kaino angang isi wangang oi mi time biza kai dor nangna haido ga di hat kani tukani haibu gumba mayam sing sida konna tapna haido rak padai iren bungi case me lege ko juitaramna ga tawramdo after so many events like ramatung da thokle ineba aduna ngasai gi akhoi gi law enforcing agency singi yam proactive oiba role si daka tai aduga akhoi gi police sing su makoina high base koina investigation ki tapak pakholak base high kan sida law and order ngak pasiga punna punjalak pase law and order si saida kainom tawre high kan da hojiki somda thiga kadoriba crime gi nupi angang gi torok pasing ja adugo loi punjana puna somden hena emphasis pi gi bai tare songi di tawdukan matam chana investigation tawda evidence mang dana ba honaga do right time da thigat kadobo khongka kadoriba vital evidence sing si loi mang ba angang sing du imung manung su gyan ta da ba hai tare ko mafi moron cham thokrani adegi after so many days la ani leraga la ani adegi di evidence na mangjal lakpan investigation su circumstances evidence ni leiri ko rape ki dadi madu maigi evidence maigi kanoji mangraga su supreme court ki anova
order to ai mak di udri ko di do amain tawraga na mana adu mang ka so dum ya bai pot lei re ba aduna aina thamjaning badi akoi gi state government ki oiba yamna kai hani political will adu commitment amaga loina na crime si kamaina control haidi factor khaldi haina gre na ko koina si myam jing je check and control tong na bagi monitoring mechanism mayam ama akoi semgat pa mathau tai adu law and order si ngak paga ngasai gi investigation chathaba tim jiga ani se separate oidriba bhawbodi punjali gai di nupi angang crime se hana yengde ko masiam achobi so me laude board mamang da su board matung da su crime against women se ke su discussion taude ko su yaude ba adu sai gi gengre kumba tholak pana da achoba rape ki tholak pa matam da issue si madu khabar gi amanung da change ba even the media itself ko sida su page manga taruk mapan da hapa duga just cm gi visit chapa sing hardina cm to thabak haptana le example ka haijav ni ko mind to bigano ado sugumba da na emphasis pi aduga nupi angang potpanai ba hatpa tu pa se masi isu moina lawda ba se it is very very unfortunate si thamjani Three ni ako ain gi ba yang la kadu je tamora ke slas ge ko na pokso gi makha da su ko ni pi masama main even masam masa da thing da theng bu da ko ek ko da dis phang ba ya phum le ge na ba za sing sna khang da ba ma ka le se bo na ko si da pokso si da na any attempt to ko gi rape tor bo su kari kari dan di phom to ye du ga rape tor ba rape sama si da kari dan di phom to yi madu na pi ri ba dan di myam se tamon tham jung do ahan bada dan di kaya panggil habis laksingai dah. Ayo bahu matam juga. Kau Manipur dah praja si mereka ain yuiba kenu si kanglun si masih awareness si masih mak yang buat ni. Saya kuda mana hal bada sumba namja namtin bagi tahu mat to hal bada. Mana apa minta uru. Ada di kelab tahu, aduh tahu. Kan ada tumpai macam apa ni ba? Kau macam apa kau? Aduh kau. Ada di mana papi? Ada di kelab ki mui punya ni. Kau sana wai limi, aduh tu limi, era tu limi. Pasal aku sempiro, aduh tahu. Maya mau hejak ina dan kau nak dan ini ba? Maya nungli macam mana tu ini? Ada di yang ada di. Ma la hum pibu habiu abni wa disi ngai pije hai. Aduh dia di hai dia di. Anu aduh di palitre. Kamai tu aduh di. Athana tahu rasi. Masai thangong esopaga matam sana police report tawdana magi vital evidence sing ado collect hona bagi tajadu loi mangi ade numi humi shure ade bimda iru jathomani piro sudo mani dai dakal ho vital evidence phangda awa pi bido asi ore kanda tawba hoi awareness ki level sam nem bagi kanu sima leire ade ki mu atau paman umum kedoki bu yes asil lagi betul sudah ayam umum laksa ke apa pertanyaan question umum laksa ke aku lagi Indian Penal Code IPC dah saya lagi nupi emabu namja nanti bagi dan di kayak pergi di kayak ini lagi asil macam tak aku lagi Protection of Children from Sexual Offences Act haidana maru ena angang sahi try panji makha dalai ba singda nupa egera nupi egera masida sakaba akogi namja namtina bagi thong si akogi maruina masida kari dan dipi ke dege habisi pali aduga makoi specialized book kota wain bagi kan to bagi ham siawi ache adu masida hari si ke dogi bu akogi hoji mang da thokiba andaki gang rape to madege da hongjerage madu angang ni kan do chu victim tu, aduna asingwa matangnya di pokso gi menung salah ni, asingwa pokso dagi kadagi masih kadagi aku gi aggravated premeditated aku sexual assault jingi madun bangtu pudu, serious merely rape ay budu gi matakta aggravated premeditated sexual assault hai, masingwa matangnya di aku gi khwai gi dandi se, masih kadagi bu mau napi kita dandi se, sehi tara tagi tab, suaya tab, tara tagi tab ya tab, aduga masih nane kunci cukup hawa jena tambaya ba lona fine ju phen ba ba dan ji ama oi adagi khwai gi pik pada aku ina adagi chamcham na awji ga gang rape la gang rape ma to ba khogi kanu ora gadi khogi penitentiary sexual assault gi gang gi ko question ta da ba adu mo ora ga ju madu mo ora ga na madu khogi sahi tare hawa jena tambaya ba aduga fine ju chibe ba masi oi
asumana akhoi chawangna masumana lei aduga atopa ngasai sexual offense tongan tongan ba mayama gi mutungina masa masa dan di masa masa sing lei adagi mo hojik ki kadogi bu hanadi angang kayumba ngasai offender si mara leire haina hariba angang abu mioi singse kayumba angang wa angang be sei kai pani makhawre budi masi mokhogi bisal to bugi mo si angang dat tahu angang na pang tempat tahun ni ahan di kuan bicara tahu di angang ikut na tongan na taruga dan di siam na tipak ya apa pada sehi hum hawa tahu bodang kueram ni adu bu hau ki basai kiri mangda Delhi da thuk ki ba ko gi acien babas ta geng rep to botu to di utam da barak ki praja singna am kana chau bi ho mala ki di aku gi barak ki ai na chu semdo ku mayam lare maji semdo ku na maram oidana ke gi bu the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 se pura revamp to semdo e and 2015 da masi semdo gala masi to gi kai hari gi bu angang juvenile sehi trai bagi makha se masi na kari gumba crime commit to matam sida kari gumba da hari ba angang duna sehi tara taruki mathak oiba crime pangi di makha oiba asi orebdi hari ba kenodu mabu bicara to bugi tabuk si masih isam jana angang gi koto angang gi korabdi angang juvenile justice board na angang gi bicara to budu gi muhutta makoi si ahan gumna edel gumna ahan bicara to bumdo adu gumna masih bicara to guni adu ga ngasai gi sunga gi chehi ohum khak ya mabala chehi ohum ni haibu adu muhutta ahan gumna mahaksu dandi phangbaya ba macha ga mo oirakani haibu wa khumchi lae tabu haiba keno se ajugi sei kai pan sudriba ahan gumna bicara to bugi thaba asidi akoi gi leiba court si bogi Central Court haidna lai tungana Special Court aduna bicara toguni aduga sagi angangi bicara to oriba Juvenile Justice Board togui mota Central Court na masi ahan gumna bicara togui ni adumana bicara togudabuni haiba wakum sile ado ai tamo mani munala sagi tamo sai pa biduni any event nama thola ganda koi imaibel mera pa bi order toraga loina mak chende bu wafum sunate even lekai Euro club amma toraga club kuri manga tobunati koi mob justice ki wari am laija koi mob justice ti mob injustice ni haina basu tuan tuan opinion pina basu ai ado koi na zik lungna ri mob justice na lungna bani adna well bizarre tummi la lekna maral lai badu da maral pi banatna maral lai da bu kya imung amagi mi ma torme maral lai badu pi mu da yum thudek ba yum mai tha ba da chingma mayam ma tori asida so koi tuan tuan ba civil society le ri singi atu ru lum su daga abna khalli aduga siguma event ama thola kan da zik tar bi susi la ga do si geng na gi su da sun la tu si atu ba isu mo re maji tuan ba kurai gi imaibel club ki mera pa bi kam gum na su thori ba thu tu kai dei thole na ba tigat bi hai ba ji kunna bagi wafum ma su kana lai masyam na koi punna khana me na ma tau tai madi bara lai sing du di koi fazil laga thamoi dum ain je budum zathar kani hadi mi kha pha ba ho re du mob justice na pirai ba chai thing se sida wajagi mob kai dei ai na thamjabada masima de yamna akoi manipur society da phajadaba sing manung de siju phajadaba mane alai na han thamjage haiba wedam amara lerangani asai koi si matungina lo maker mayamam le madugi sanaba kari piga de ge mayamam le madu ai khoi gi manipur society sidai ta masi singju tamju chamane ko ayamana hekta khoi gi lekai gi kalap tuna hekta wayen ba yes yai masimana khanaramba natra kai gumama to budi yai ba aduna ta bada asobo de ke samang gumasena ba natra na mihal ni punya or pum tam sidai ta akoi manipurda ai example di panjaroi ya toina khoi no basi khara sun mai ngo di maya chon mai to kuda tha doi kuda te tha doi loi tawe ba khara lingba even chief minister imum boi junu na ta khita high family imum do re gadi mayam awaba oina phongdo ko sane masi ai example di palo ai isang nok siyo ro ne jan noi ta ado ma hai ba misi atu bumi or magadi mi harun ni ko masa singna ado atu pa or magadi ma yum mai tha to pirani ma ba ba sa mu sule gum khangro re ado whereas mi nu di atu mi mo re mayam sa dong ne adu mai me de mayam sa la ga awa phong dong ne so mi si ne ba so mi si ne ba ado mai ma sa na haru ne ba ado mai ma sa na haru gi dong to phong do ya nai ben so ke hadu mi ta ai khale o adu de ko society si ane mo wang si kada lege yam tin lai re aduna
aina apin tong jeningi di sai ajina hangbe wa phom da tuna ko mob justice saiba heta khoi gi bhamna saba kalaki secretary du gi bhamna ka saba mara pavi mai ben singdu gi kukan pangan du bhamna ka sabe thong se in any case sutong ko bum to te simati ado yes alert han pi be ai phajan di be ai police lak ngai gi kan bi be ai kan bi be ai da pan ma sa ho pi jo ge ai lai kai ga ngang amani na akhoi lai kai da KCP sarga maui sarga paisa khai khai ro mi sing ki lu sum lesson ba ai gi imana ba mi mung to mai mung si kitang khukam pa to na ma na ma commando amani to ga du i thu to ai kala ki secretary jo the president amazo ba adu ma ha to sumai to re mobile simana muina thadu ma mobile jin collection to re angang sing gi phare amadi police na kallei thongre ani madi lekai phare adu mayam je mayum ji thido ke to he kudak mayam na ha matu matu to rum si angang sing ji minor ni moi he masa to phar pasu ya ri ha ho ji angang hindu phare adu ga angang madu di yam me na kuso be du di la sama masa maton da mayum du di mayam sido ke to me khadi ho me adu sido khidre adu ma maton du khundi ho ngare aga aina thamjani di ma ki di akhoi kan thukan sin to we ai adu ga akhoi ne he to wayen be du di ai kudak ta matam du da police station da pau pe moi koi moi la fa le si ayam dharkar ni na lowe aduna kala voisnu mara pai voisnu na traga loken any CSO na any crime gumari le na related issue singa wain biganu puthopiraga ai matu ina tonana ba police na sinabiu mari le na sinabiu ha bese masimadi once again ai apin to jan Pece ma subitala sugise maru na any economic pakala bu matam da ni pc na we phal bu lagu da ko customary lo si su atu wa factor ma je mo ne kan honna zarur ga su ni le ni sing si akoi di customary lo na ya na re ai di pai no sa bo ko kare ya du ga ai yu ku han simba tawra ga lo sinagi ba ai de gi thaido ga chakhi ba mayam ko thing su ya sai matang se di kamai nam khoi de gyan ta na bu honna bi su ma ai ni balo ba su male kamai na honna bi chim ri organization Customary law gisi apna one of the most challenging kano haitar issue haitar ko koi da so kai no da yam thengnare case am la e do bo ka sai hauram ma kan da akoi gi di customer tawjarani na tawgi ba sina koi di am ning ba kai ba haitar ko adugi photo tawi aduga saigi ngangna raga koina phajana khungi kano daga chatlaga moi chip singa unaraga tawbu sudum yaweba adubu tongna o ka thakat khiba thongba horamba ke do je koi ning halak padi dum yawe adu koina si myam sing si na maram boraga ngasi crime gi rate hai tare ko akoi khabar da laiba day to day akoi dum document tawraga laiba se district mapan ji gi manung da koi gi valley gi district ki kano crime sineba mostly la ise aduga chingi district gi lakpadi amna rare case ta laiba hedi khangraba nan thokpa yadaba natraga imung manung gi khaitang gyan taba kano gumba de gi tholak pa natana miyang khangna tawraba gumba da class tawk thoki ba natana maximum hai tare ko 99% adum case lakta baneba aduna hojik se khoina chingi akoi gi chip sing aduga religious ki leidana ko church ki body myam sing sida koi customary practices ki matang da koi discussion haure aduga koi gi 9 district leiriba koi gi su to ba hajik 16 mati yodri koi 9 da tawjari ba ai hajisna 16 do thaba hogdri koi aduna 9 gi saista koi gi leiriba koi gi member myam koi counterpart NGO sing si tawrakan sida khunda kaida koina hojiki hairiba customary practices se one of the major issue moina akoi si lauraga masi gi poche koi yankana kahani masi customary law se koina practice koina respect tawi aduga honor tawi tawudabu yamna heinous crime nupi si hatorako gumba natraga rape toraga kare hani yam tamthina kano toramba pot tadi koi kasam si khatang review to view haibado khatang semdo reform tong na bagi pot to koina so appeal tawriba ado dum tamna yarakani haina su thajai ado respect ye koi dum thameba chadba kanaba mayamam leireba customary practices ki yam kanaba lei adubu in case of the heinous crime dadi adu ngasagi koi ok ama khonga natraga akoi manabi amana haiko so sampuda kare pok o kg
amaga rep ki compensation tawi haibi pochi nungai tabase koi mapan chat kana dum share tawreba adu masi lei aduna masi gi poche koina kumyam puna thabak tominaba mathau tai hena khalle sikisi nga kana da ise ma gi magi rating haiba dai ko magi chance si valley gi adugumba city area da ne hemra duga outskirt lei bisni hembra main ko se am su chemne takpi ni sai imle keri movement da da ba pika tuan lei ta ba du magi factor me am su lei agu thengna ba case sing si mana outskirt kumba kitang infal kitang hailo ki bugumba atop to district sing da duga hoi infal is so west where ga sukra city de ge hailo ki ba jaga sta oina oine to isi masi ki root ko wasti kai oi be an kan masi adum infal manungi di changji yeng pakan da di adum ngasai gi katang lap ki ba mapam sing si de na yam hele data se koina yeng ba matam da adu masi maram di kai gino ada infal manung da di mayam se facilities mayam ma khuda moina police ki available oi ba hai tare ko di hospital gi natraga any kaino ma pau pibam kaino sidi hospital infal manung gi sidi khara su kaino tore then amarom da lairik haibegi kaino hai tare ko awareness level wangi adegi education gi level da sudum wangi iko si hai dana tampak ki lam sida natraga akoi city sing da crime su leite haibedi yaroi ko ina kon boi mung da su thokani live da su thokani khungang da su thokani adegi sahar da su thokani ba adubu in comparison with the village and the koi bill ka haide sahar sing ga yeng pakan da di outskirts sing sida na yam hele ba si poche koina akoi document tawbu da so koina analysis taweba karamba kandana karamba phamdana hen bagi habise ado singi so du mangare asuki matik crime se lei so sampur da wang khajani thu ise ado so sampur gidi kaitang amarom da in comparison with other 3 district hai tare ko so sampur gi rate sinamo khar thogle eba rate wang budu nate ko kare reporting hai tare reporting si so sampur se mo wang eba ado ate district singi yam neme lakte later badi na te ban chandien da hai siko chandien da angang macha myam sing sida rep to wi gi chang je pok so gi eki makha da phanam lei adu bu madu cheli ba mi se threaten tawe underground group te yam chaw na threat to rajani adigi underground ga samna ba mi sing sina rep to ramba ko adu ga moina dum kan khat khiba akoina adum akoigi court adum tawrage kana adum high blaidana like ampose special pa eki makada moi court tawrani harina manorama gi bo hairo amagi bo hairo tawridana adugi nature do ngasai impunity high tare ko si pai lerambai si pai leibegi moigi motive nature se akoi common people ada akoigi underground group singsina sudum adum indabana teba si am laibak thibani case am lai manung da moina adum lot khiba adum phangdaba phabangam da police sing sudum kramina pha phang dare absconder on lautu taba mo adugumba se aduna tawba yaba se dum government ki site gi praja gi site gi imung manu gi site gi loinama akhoi se karani akhoi khudima gi daita di leiriba the daita se am low da bhade for example club hare ko mera pai bi hare crime tho kan da mai thadokpa ka dei chong thokpa doga mara leite du tawde thoklei dana hojik mayam ma asi am lai bak thi bane ado awareness tawba kan su thawoina laaga tananaba tawde adegi club mayam sing leiba sing crime jam hengale adu tadi ai khoi gi khun ne khoi gi lekai se sugumba crime je thengadana ba khoi kai do sigi ka haina club ki leiba members mayam phamma ga wata na be gi chang si leite ba club sudum politicalize taw thoki ba moi sudo dum chaki ba aduna akhoi si kar responsible se laudre kanamta aduna ni hengala ise hek lawba akhoi sai thoni khangak pakan dadi dak launa handara kaneba ai damona kesla gesai tani angi khutsi changba tien bra habi wang lak tusi siu mai awareness se mun tak bi eni apagi khun yure lekai yure to kanda entertainment program to duri sumang la to duri hai sumang la bu no to buwan nati hai de mayam si no omjan ba adum awareness ma pu pi de de mayam si dum pun de ro khum su lei ibn na ko ISTV net wanga so pen while sendagi aduga pi china ko na angi ba one to one ba true story the best to ba srel ching ba duga sengna ko wala sangda thingna ba victim sing na raga we tamutis kumana utbagi series na no leptona jasa puzulei hek chumai tholok madamda aingi bu khutsi kamai to godagi aduga any victim singsina suma thoni haigadi kari to godagi haiba tamu kari advice leum tham masi khwaidagi chungba akhoi ri ngang sathaba namjana thembagi thongsi sathaba matam sa angang do gera han do gera masi midi akhoi tangai phadana
अकोई मधु करीब माना मांग पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट तो हुई खुदों जाव फंगे तो बता रहे अदगी नत्रे हरगना अकोई ख्वाइगी नकबा कोई हॉस्पिटल दा मधु माबू येंबा दरकार ले अदुगा डॉक्टर खुदिमक ड्यूटी में कास्ट तवी मधु केदगी असुंबा रिपोर्ट नोमा केस में हेक माना हैंडल तब तम डॉक्टर मसा मक्तुना ऑटोमेटिकली मा पुलिस रिपोर्ट तौदनेबा सुमगा नोमा लाए हाइजना अदु मुतुना साइगी केस तु अदुम मतुंदो तो हौरनेबा इन्वेस्टिगेशन दो अदुम हौननबगी थबा अमले अदगी अमना हौजिकती कदोगी अनोबा कनुनी अखोई दिल्ली की गैंग रेप बस असिम बस दा गैंग रेप तो बुदि थो मतुंदा हौजिकती असिगुम्बा कनु सिंग से ngasai वन स्टॉप सेंटर हाइजना हाइबा जगह सिदा पुलिस सु डॉक्टर सु अदगी उकिल सु आइन के बगै पुनमक से लोइमक फंगबा अदगी मासी शेल्टर दरकार लेरे काउंसलिंग भी दरकार लेरे अदगी मासी ट्रॉमाटाइज तौरे ट्रॉमा दो हंदना मासी गन तो दरकार लेरे हाजु मदुगी सपोर्ट साइबसे लोइमक फंगबा कनो सी फेगा जगह सी लिखलो हाइदना हौई सी मणिपुरदा आचोय भारत की तोमा दम फंगजे लिखले अदु अखोय मणिपुरदा सु असिंग मसिंग से लिखलो हाइदना इहान हनबोना थौबाल डिस्ट्रिक्ट दा लिखलो हाइदना लिखले अदु मोइना हाइबदा अखोयगी फेब्रुवारी की तांग अमदा पैसा का पीबुदी कुइरे भारत सरकार ना पैसा मेना गांधी की मिनिस्ट्री ने पैसा पी कुइरे अदु कुइरे मतुंगदा फेब्रुवारी था की फेब्रुवारी होगिबा थागे हनक जहिसिगी फेब्रुवारी तांग अमदा अखोय लिंखत्पा हौरे हाइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर की कॉम्प्लेक्स मनुंगदा लिंखले ना हाय मधु ngasi ena chalaga yenge moigi se ai ita thali dida haina chalui a chalu boda moi si men taro mi lebra kana lege yenge haida kanam berendri adubu concern officer unare moi mi manga lebuni mi manga si te moi na hapanate akoi gi ICDS ki district coordinator manga lay madu utilize tawdi hai round the clock men tawdu ba doctor police adu le ba leke amta ado ka du yenge changui ka du chang ba si complex ma khoi si dum ta pire bani khola bani hai adu chang ba di akoi gi sarva shiksha abhiyan haibra sadhana shiksha abhiyan haibra keno adu gi direct mayam pai le mi esi kai na moi thamam leite na sum thamani हादन हाय दरकार लेकर लोग को दबदी है ना मोगी सावम तो लेंदे अदुदा मोई फमुं खर थाई अदुगा गुइचा थुंगबा किचन नमा मोगी गैस नुं गई खर लई मदु करिम तो लेतबा अदुना दी मजी तगुइची कदोगी बु औजि हाय बकन दु भारत सरकार की पैसा चपा होग्रबनी मणिपुर सरकार की मदु ले स्टातो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मागी पैसा दिन मुझे सो लोगिनी अदु सोलो सर्विस लेतबा मसी मसु लई अदुगा असिगु मसु डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी अखोय फुल्ली फंक्शनल ओइबा अदुबा वन स्टॉप सेंटर से लेब दरकार लेरे असुम क्राइम डील तौनबता मसी लेरेगदी अखोयगी विक्टिम सिंदा चुक्वा वादना मखोगी अवाबा मत लेतना मदु हाइबा प्रॉब्लम खुदिम सॉल्व तोबा अदुगा चनाबदा प्रोसिक्यूटर मरा लेबु दंदी पीरबु होनबदा अचौबा मटिंग मदि ओगदबनी करिमो वन स्टॉप सेंटर से फुल्ली फंक्शनल ओरगदी डिस्ट्रिक्ट खुदिमता thank you very much ngasai de khone khana jarai bani ton ba rap ki hokum oiba to moral gi oiba to IT gi influence mayam sina inkhala iba na singda control to bang na factor mayam lai masi khoi control to na hona ba da leriba mama apa sing oja sing na NGO sing civil society organization law enforcing agency sing aduga ji leriba sarkar aduga leriba khudi mak media su yauna khudi mak si puna jamin na ka anda su ma thodu ge thok tana ba hona ba ji tangai fade mon yam tahaning da ba thodu ni mamang uboroki gang rap leriba matung na nung na koi impim samai ani ma to web si court ke ba rai lakini jenama sing fare actually adugu ku main root cause me amji khamina madu na madu thok tana ba hone bidu ni am da ka si thank you very much ozam ni mon aduga tabora case aduga chema se beta si discussion our so ga bi am ko han thalse thank you masi ke di ISMS doctor ba discussion our mata nga straight mission dere neng tabir bi simu am kana khurem jabulo na kai ne bi athime je to